Chinsa nisato chabono botukomo chomo ligerande toyemeranira senga kende asemese mangana majanya rokomanya gati ari togandira to kwaliganira senchira yobo ikiranu ayingo cyo komanya asebirutere tambe na mwana bari kibaito bako yasangiria koro chikongo chonsi imene isiko yorogongo robuzina manga bereka korekana ayo to chikomulekera asemargoba yabono nyirabono omwe MCO mochore kurwase county ya Nyamira Evans Matunda niga ikiribono engana enane asebunga ya county ya Nyamira asogotoka kwa mwaka isiko mo governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo kurwa sobo korrebwaya engana yake wase bunge no MCO mochore Evans Matunda alikuwa ni kwa mwaka isiko mo governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo kati yali bakane tumo governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo nyari wako isiko ngamo noko na mamintaneli chiko na bwo no tumekyobe bwabisi ngati yali bana baga ikiwo mwancho muligerya ase bunge lya ye county ya Nyamira na umwe MCO mochore Evans Matunda oyobekero muswada ase bunge ya county ya Nyamira asoka ni ko mwaka isiko mo governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo ane mono ase okogenda mamincha nelichiko kati yali bakwe murunga lya so mo governor wa county ya Nyamira ngamo no butumekyobe bwabisi ngantara chikoboti asoimana gukomanya alera baga korekana ase county yo ya Nyamira yamunanda mango mo ichumo ligero nyabona ni gobi korobyo busali bya barokane comment kana ase bunge ya bumachoke borabu ejibona gotoka ngame county ya Kisii mwana usomo nchorio yomo ni genyo leta sabe maiga yoko saga no tukubokera lero ibono bwate mpesa goitwa omali gosiro omabwaya makwenda nane kiwachinse mo Chirigoma umusayo moni gomvero yotoka gutugutire ase meteime ayo amunanda mange tuchikomulikira sebiro bitere bitambe na kwaliganira twimanya senchire wekirano litukariga ya Jumaine stariki 10 mutinyo kendo makabukiri 2024 SMS ya mangana mayesa to chiabona butuko kandira gotobwati gweterense mili mtenda nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital nabagense mili ya YouTube tanyara buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwati gweterase website yetu notambe www.ndizitv.net litokubwatira nero gwetera somo na wimanyerio igakuru kwa Lydia Mose karikiri sara mumanyi akaone kichibi cha muni cha wikire asenchira yobo ikirano litangana kima tanyara mangana ya senchira yoko ya tuta Tigange ndango ndore gose okorire kyochira umuntu utokira roche mitima kwete obutukwemeni ko bwachakiye ko bwatekana no mubiro musayo mo gotoka kurutira semetema segwodi yali ko county ya Nyamira Litukolie goro challenge sambiri ya Maragoba umwana biashara Geoffrey agasieke biashara bya mpesa ari guchinyomba mwaye abanyore tamanyangiria ari gusena tano bakamufamira oboncheria no bosombi ni ko bwaturubani wasegeke sensemo ya magena ko bwatekana no moncheria mu mpesa kunyara goitwa no gukubo tuko bogokera lero ilikuwa tu misunderstanding kidogo hapa na kule, but tukiangalia kwenda mbele we are going to sit and even I know Imperial CBD is going to be even better. We are going to form our own parent association. Obotutuka no gotaiwana ko ene kigwase skuru ya Imperial CBD gati yobotene gwe skuru na boigo na boibori Sayo monanda mange saranso ikabono otwemanya senchera yobo ikirano isato chiabona Marugoba litera ninchinkuru kwa Vincent Onyancha ikoto cha kemesa mangana maya kurwa sensemeli yabono aya sengera ijibone gotoka segwodi ya Yerigoma katoka no musayo mo oyibono serito manyakante buna Dennis Mukaya litarinde buna Sten igomobero yotoke mambia lero semete sensemejo rana boikira boni gatira manyakana boikira nungi kerero gukwaye niguchinga kyo cyabanyanyimbo kurwa segetani kirwa nyimbo ya karoka bacha kirobo tukim kubwatikane karekyo umusayo gotoka umubiro yokurutire asemeteme isato cyabona butuko umurikito kurwa se county ya Nyamira Paul Kapokara igagoto igorira maya isato nigo yabemambia etaliengia kurwaso jinsemeji gachitongo sengera kubatikanamo namakuli botutukanu ayonyara kabagago cha musiabano ase umusayo mo bimyaka yigatwaseliye ta Dennis Mukaya oyo uyumanyekante buna Steni kunyolekana gasiriti bugima bwaya sinjira kire chubotutukanu na manyoka guchango ikorono nanyora umwalimu olengi kwende school nero manyora ka linsabu nanyora umwalimu ina aro konti umuntu nagorange nero yo erogende school na tigaro bono muntu yonsinya
tincheti kumumanya lakini achikurigereri naja akurigia abantu rende kubagira gisimi bacha na bante bonte binga kurugu Dennis mukaya agatang'ana bona riri nachire nanyori muna stage iyo renge umwana uyu manyete no mwana ugakorire gasi ngio kagingeire birongaria nero gatobekere kibetiri nero rengo utobekera bironge kari arwete bosongo nero rengo utobekera kibetiri no mwana urenge bwingenje sada tabwati mang'ana tabwati chabarende bono gakiete goteba ase kenyoru twanyorira asarembe sada kurengana mo n'abanyekinyura abaiga kurasa Nsemechi iga nigo umusayo iga agendere ko bagakoboye bwo konya azicyamate buna bakwerera twamya kanani gaki umwana w'inenta kana tabwati ngina tabwati na isa gaki ebikone gaki twakure gaki nambulio twareng'anere sabato ngikiamuri ng'aene kene ni gakwete abona mbuka gocha mbuga naikira nanyorera abantu amaine ko barabange tingamine titang'ani go naro sana hara isaransi kiagere sabato nyara twaragambire nere nkogenda twarenge tuchikorori anti yani rwaritere boso kamatebi yaya ntage tori kichibesa togende tuchikomora na litokero tudu babere mbwango tokogenda ni karo muntu mukongwa sigasi garo twamoire chigasi tugotoko gokanga no muntu mukongwa sigasi twasiririo muntu bw'echingura sekenyoreke gaki nikonya gusira litukori igoro barenga ase emirimo na botambe kurinde ni gatoka rero mambe gakwete asanda kigento gekagere koba kubwatanirwamo no borebi ubu andake gotebekana wirirete kuricanirwa na gwaka inse asabono baganire butuki bwa bwango kwene kigwa eri kumanyangi kirete bene ogukwa kwa nyagusira ndokumanya steni kosena amarwanywete kosena kikiare baminto gaki tokonye twachandikire nomo murorenge bwegasi eke okonogo kumi kyari gofuateri gubuya kero rusteni na marwanywete steni ngayanywete amaru ko momuro mwabana ntebeti nakina motigire ngumbwa momuro yo mwaba nanchite gocha mwane morogoba igachete nkamubori nakimugusu mbona mukorwegasi na ale ne kwerende asoeti amakoko muguka ale ne sin kumubori steni go mwacha nere ngayaya steni namutiga ngumbu tigangenda ngondore gose okorire kyochira iko komoranje tokonye na kurengana mu n'umugambi bw'Nsemechi asirita Joseph Mokwa nigo ayanekire gusira kwa nyagusira asatebre ngo mubero nyagusira nigo rusiri rwa Nsemechi na kwirigwe kasenkendu ya gucha imiyomo cyulyo keroka chingaki ubutuki bwachakiriwe so kero na confirm na kero mo CS keroka police station au cha negali yao tumabasikali bae bamu Rusia sesin bamu keroka gucha rindi livo tukibagandere como manyanga ningi kiagera to sira kwa yego kawa muitano monena Ginko ripoteri getaseni kyo wanchite kia Ndizi TV kuruiga ase kaunti Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara Biyamuno muliketo Polycarp Okara sorobotirwa senchira yobo ikirano rw'icyane kigima kurwa Nsemechi yerigoma gotigana yibono moncho muri gataganda ko muri kirase bikro byo bosari bigendretse ko ne kiboni kubono moncho riyo mu mpesa kuri Nsemechi rishamagana abetega kwenyora sawo tukobokia rero mega y'abantu batamanyire ko nyara ko musaga na ko mutegera cinko mono muri ko nyara gusirwa mabwaye kolenga namenye kuri Nsemechi tukuriya rero bakorokorobe no tindi igondokera ogo tenena nabo igo no goturubani gwa ko boncherya amono bosombya Nsemechi amenye Nsemechi gwa rokane kwe murungani yasogote yabuna mangana yobo ya rokane kwera nanse kiandike komi Nsemechi ane monogote yabune kibaya nyimbo kera Nsemechi yamagena nigo getaidye bintu bisaine kima anakone kimuna nkonyara rwikira nyo bolindi bwabo Nsemechi na boni go banyarira ko sabe serikali ya county ya Kisi kubwatira na Nsemechi yamagena obutukweme ngo korubole kubwatika nege kole kigia kole kanta sumu nchiruwe mpesa betka goitwa omulike ito Frida Kerubo na mange Abaonchereria korwa Nsemechi yamagena nigo bagikirie ebikorwa byobosaria ebigendete kwene kigwa Nsemechi ayamagaga yo monchereria gosagano na goita goika gosiria obugima bwaye Litukolie goro chiarenge sambiri ya maragoba umwana biashara Geoffrey
agasieka ebiasara bia bia mpesa ari guchinyomba mwae awanyore tamanyangiri arenge gusena tano bakamufamira nao bamuage tukumwako kobe bono goikerega ntoranyora ichibu kurwa serikali atotebingana ki ama ene batobekere security gose batotigete gisese cyoro sana chitori nonya nabo ni gabana bodaboda baeneki okubura kuburendi ase gati yabo bagutumikwa gukora obusalia nigo bagania ekomiti yechiro kubunwa nabo igabanya nyimbo bigetaseni kia magena kunganyigwa nona muraba ito wa bodaboda bangere gutumikwa be chinsa cyabo tukokaronto twachirenga aso korubu ari buno magana yetu atwaro kwarifu ekomiti bakanje no wande ekomiti amangana yetawo inataka komiti amangana kwa sira bunu asaba chairman we tiro amangana ya baskari mozo amangana police station abache njugu omo MCA Bwensemeyo Beatrice Kerubo nigo aenekebna nigo ebikoro bunebyo byabere bikomentkana amakiaya igoro narengeje getaria kororo musubati getomenyete magenaga owakwebeti akabutorwe bicara ebeti ende yakabere kero yare gocho motwe igaminete chipisi chinyire gochumaga ekana cha chipisi yani na itara era imaitira kusaba ndaga kono tigamborie abaskari abambarengo bosembarengo Bwana DCC Mogonga Police Station tebu magena Police Station tebu atiesi ekali yabaskari nagiye kwa abaskari aba batumie probox wana abaskari batumie na abaskari na wananchi DCC kindly toeka an official car for this magena Police Station abego patrol abantu bakora bamanyanga na abaskari Chinga kechiobo igonigo abulyo boteneneri bwechiro kubunwa nobochori gokorekana boya elikonyora abarai abaya na igure munabana inchi bari baete komitiero baba chorete baba rusirio omo chief officer bwechichiro na omo director bwechichiro abana inchi bagotebanga yariko ba Friday mochore komiti nya yechiro ya magina bari baigo asensemo yobulendi nigo bagania okubwaterana elinda koenekia obokoreri obuya issue ya security wananchi ni ushirikiano baina ya maaskari na wananchi. So mimi unajua nikiwa Kenyenya sijajua nani anaishi mahali kama hapo nyuma, lakini kwa sisi wananchi ambao tuko karibu tunajua, na tunajua mbaya ni nani na mzuri ni nani. So mimi nataka jameni tutengeneze mpangilio kuanzia saa hii vile DCC atasema, tuone vile tutatengeneza komiti ya security ya hii area yetu yote kuanzia huko mpaka huko chini. Frida Kerubo, Ndizi TV. Na gotigara boigasa mangana rengetse amangana yobo saria asenseme yobo machoge barabo rigo mubunge bwenseme yobadia baronga bereka weso kanyara koikeria kolekia beteke kolekana litukuri gor magoba aso monchiro iwe mpesa beteka go sagano kolengana no mojumbe bwenseme ni ganga nibuna ya serikali ya county ya Kisii kubwatira namo nensemo yobo lindo kuruchinseme chichama so wamo kokara boroboti koime ase kolekia beteke kolekana nigo chinga kijara gote abuna ni gebi kole bya rokane comment kana samo tukabwangoiga kolengana ni ganya rekoboria semo yobole ndi kurwa serikali ya county ya Kisii kone kumukere gitambo kirukeime elikone kinobutuke buganyara rogokorwa rana bone gabure nsemo ya DCI ko bwaterana amune chinsemo chinde kurwa chinsemo chonsi anamona sebunge ya bomachoge burabu bune nchiremo yokonyara kole tomulembe ebikole bya rokane comment kanani gagote yabuna nere buya abantu monsi ko bwaterana bune nchiremo yokonyara kole tomulembe noboterwa sebunge yo ya bomachoge burabu igoro ntwanyorete report kurwe ese constituency nga umurayo moko ku Geoffrey Mageri oromo nyabiasara ime ya magena anyarete ko bagago itwa ase ekisage korrekana kitamanyikana tinganga kikiarenge ekorrekana obo salibwa wa buchire mono inyoranga ime ya mogonga muchandonga bunoyo no ba reported bwanguiga
wono yaikire Magena amona gisabakwa ama kweli aba machoga bange abeire akororekana nase chinga kiechi eserikali goitera abasikali ba sub county yaito ya Kenyenya mbararorekana bakonyara go decodinga a problem nereri ekogera abantu bagoitwe namna buneye as a constituency na hande mbasorore ondo bwate information igoro bosalibonga bunobo tafadhali information yegende ase abasikali ababa na DCI we sub county yaito inde tororenga how long ego chikoira barabwo konyara go solve amanganaya tiga mo county commissioner Kisi county amo no mo deputy county commissioner Kenyenya amo na DCI baingilira manganaya tomanyengo bosaliobo bantu kibako bokora abantu aba bakora babagwatu mwango na korutuime elinde justice etoke asichi family chi abantu aba bange bakure na ekerokeria abantu bagoitwa na gosiruguma bwabo abande nigo bagwita mamincha nokogane kwa bange haya nigagoche ekerokeria abamanyi anemono asamangana ringe tumo chando bobongo litukole banyara kurwa maegeri yabo gocha sabwatani Nigitali yosisi nigona yaro obosemi gochia saba sayama na abantu bonsi chinchira wente gotumika bunenchira mujoko nyaro wetanga kurwa soko nyaro wite soko nyaro kurusyo bogima ingana yaro kanne kose getwa no gotwara ebirengeriye binge omurikito dipona sanya nasanga na bamanyi kurwa senya gitali yo na gotware gani roboti rokoboti ya. Our take home note today is we are going out there to create awareness to kwa negoro ya maruire yobongo ogoro ya depression na nene moto tebya abantu naki tibasa gwikirenga kibagweita aso musangerekano bwo kwenania amaigirio ensingima igoro yogo kyani ebikorobyo kwerusia magima meye county ya Kisii ababwatani ao nigo bachamo na kwenania bosemia uchesa bamenyi bensemejwe. Harriet Wamboi, I'm a psychologist. I work for Oasis Specialist Hospital. Today is World International Day to create awareness on suicide prevention. So we had an activity here at Oasis Specialist Hospital to sensitize people on suicide. What is suicide? What are the causes of suicide and how to deal with it? Esegusi twarare na ebisabyo gweita bomoye bwo kwerusia byagendere bikonya boko babiko bucha sachinde sengencha abantu batamaiti bomanyi inki babwene tegokora ekera baikeru nengaki na birengererie bingi kyatogota na depression is one of the major causes ekogera abantu berusia bomoyo sector ne kubwatiranigwa nebikora nebigabyo kwerusia magima anene n'abana be university abo bono baba bakoboli wakomenya obugima boli abayiboli babo bakonyara. My name is Grace Adhiambo. I'm a student at Kisii University and a member of IYLF. Today we were very honored to be summoned here at Oasis Health Center to learn about suicide and what we can do. As we all know, suicide is so prevalent in university and among university students. One of the things I've learned and my takeaway home is I should actually interact more with people, talk about my problems more, and live within my means, because as a university student, there's a lot of peer pressure, wanting to emulate what someone else is doing. My name is Waiganjo Chege, a student of law at Kisii University. Also part of Africa Youth Leadership Forum. It's a platform where we're trying to nurture a new breed of leaders, taking into account that good mental health is a very vital element of a leader. We saw it best to take part in this event and create awareness among the youths on the causes and the ways of prevention in instances of suicide. Niga bantu baboli wewe sokyan na koirege tambokero eliogo tuguterare nganeje igaya bantabange kwerusia obomoyo. The World Suicide Prevention Awareness, which was to be marked today, and with this we have created a lot of awareness to the public, and we are urging the public wherever they are developing some suicidal thoughts, they come in plenty and we are ready to serve them. So we have promised to avail our resident psychologists and the psychiatrists to be attending to them free for the whole of this month. For this year is changing the narrative about the suicide. We don't want kufika pale we are committing suicide, we are dying by suicide, no. We are trying to prevent. Let's take action sahi. Komenta najwe kubwatekana nogo konga kubugima nigo biga bantu baboliwe gusanga emechandeli bagweterana n'abamwabo unenchireje moyo gokeania ebikora bunebiga.
ebirengereri n'obugima bwa biro bokongu sana muna toliga kiro muntu nabwate ebirengereri enche chibesa chigasi emechando na mangano osi byabanyanga konyora tugotwara aya tuichiranete ekere goikire engakio kwe una bono watwarire ebirengereri ebinge watwarire challenges cia mangana aho goichira no I think yogokora ko ranche tubasa gukira kiri. We are there, the counselors are there on board, tubate psychologist, our hospital Oasis health specialist, newate department ya mental health eye egokora bunya abo kurwali barwiro sipi not only depression yoka amaliego marwiro sipi yobongo kumuranje timokira tubate our health promoters bali sebinyoro reach out egento togotebe getangani ekere kwigure no bwato mochando tubasa gukira kiri kwana yiko ripoteria Ndizi TV kurunya gitari ya Oasis kutoka Meye County ya Kisii litira nenkoro kwa Dipon Asanya Asanya mbye mwana soroboti rwa Senchira yobo ikirano gotikana yoro moncho murgaria abare mikruase factory ya nyama muniko beso kiriko nyara gukwanira ane mono igoro yari genreta sekemerigie chagati yabona abara yabona bate biri no muchando genreta gosegetwa asukira nanse gwekemerigie chae ngamono isege kigendete kone kiwana watka chinzi igente kereri gaserie chae kunyara kwira nanse nani gawani babo dur kunyara kwa bato reru tikatunyore ikengese kirobotyo Palestinians na Israelites bagendreta kurwana United States of America you support Israelites. Egyptians you support Palestinians. Suez Canal estimate chiweta chata kurure cha Mombasa igesiye kire. Chime libone chiweta Morocco barabati cha na West Africa cha Tripoli Cape Town cha Magocha Mombasa. Kohora echai na kikia gari nyama mwigo ida matukaya ebu aite to kohora ariko Russia ugaite ngoroweta ndona bora chibike nandu bugwe Mombasa tarehe 11 igana external sources na ichia gari tubwate michandinge wanyama echai ite werensa ke segred kubwacha ya east Kwani renja ya East, bali mna taarifa kiara watu bali mnachie East. Bauke mnachie Europe. Yes. Bwana nyama marawa ya hii mke ya itoa tigani nyingi. The government ile ni president ya in China, mshondi mwiyote. Mpaka nyana arachi mtu harengo. They are trying to see ni akitoko onyesha ya China, Iran, Romania na Germany abantu billions barago tukumbari na rosi chairman korana kitoro tukoni cha utomo na gotigana ya sere tukolera bona abasaini gwanyora maigerio ase skuru ryo bundia ya Kisii National Polytechnic abasa korochi county abarengo tena chimi bera mone 50 nigo baseme ukira baratumeke emetanda asenchira yokonyara kwegendereria ane mono asenchira yemeremo nyerbono numero buri yokonyara gosirwa na ajira eyiboneka ne kibuna nkorero bosemya na mairo gochia saba saibune nchiremo yokonyara kwegendereria kolengana ne kyombe kyo gitargia serikali ajira ni gomono bate birikanga yabenene noko ne kibuna Sain kunyara bale kunyara maigereria takeiru bunenchire mu kunyara gutumeke mitandao so kunyara kwegendereria wekina nabo kunyara kwenyora engeria yabo. The benefits and objectives of this particular activity is for us to be able to celebrate success. We are celebrating online workers who have been taken through training and mentorship. I'd also like to thank the government for introducing such an initiative to students. It's been helpful for us, and I'd also like to encourage others to join and participate in this program. It's free of charge. I have been working with Timebucks and Upwork, and for Upwork I'm able to raise 20 to 30,000, that is weekly, and it has been very beneficial. From this I have been able to support my family, and I have been able also to have money for my own upkeep.
Gotikara boigo asamangana arengete amasomo na boigo chiseme nigo bona bwatani bechiseme kurwa chinsemo aho bomera na sensemeli ya nyamacho aseri tukulia rero irikonyera kumurekera amasomo y'abana bake kolengana na bwatani bechiseme nigo bateberuna nabere bya asabana bagakunyara konyora amasomo yekerengo kigoro anemono batarachiko abantu abanebune nchirengwe yakobeko musinge muyago cyasaba nabo eyongo bwatekana ekerokeliye bono amasomo y'abantu abanene agendrete ko neki wa chinsemo asgonda bwatani bechiseme banyara ko yabuna nere byo mwana konyara masomo amaya asumo singe karomoke. Reading cuts across any system of education. So the best you can do is to give the students the opportunity to equip them to be good leaders and who can enjoy reading. In this case, it doesn't matter which program, they can always be good learners. Yeah. We have scholars from this school who are called now the alumni. They really pennavited, and they're pennavited right from 2018 up to now. Yeah, wherever they are, wherever they joined the junior school, actually we are following them up. They have the reading skills, they have the confidence, they can even use those skills of reading to venture into other activities. I also want to thank the KCA University for extending a hand. So this is one way of giving back to the community. And as the teacher said, we have always come here as an office to support the program, and we are ready. Manchumulgere kwa CBC. Maetena go kirabono ni maetena no mbona abantu mbode bataramanya CBC ninki. Na gotigana nayo no monjo murigereria togandira ko murekera samangana rengeta amasomo ikazi kuru ya Imbirio CBD igiye gotoka menye county ya Kisii ogongusana nego kwa nekigwa kati yobotene bweskuru ya Imbirio nabo igobono na bayiboli askonyoro banyarire ko murungani igoro yobotene bweskuru eyo no ina boni gom director bweskuru eyo anyara gotorege ikarasari tukuri ya rero kunyara ko hirani nsama berra ya bayiboli askonyoro bage chigwa asamangana waro chaso mtandao oyo chore tukoba gati ya batene bweskuru ingana yaro kanete koleta liberera igento kirra gati ya iboli kwe soke asiri tukulia rero kokonyero baro video kurobeka nogo tindi askwende batwara chinkwana chiabene na koire baro gotwara ko igwana kolengana iboli boni ko bate runa mbacho gotwara kamati ya iboli yera chikumulekera monobo korre bweskuru yo nona bomotene bweskuru ni gate beruna iko banyarire ko gayana gati emechando yalenga na gotwara ko igwana no murembe asabate mbagendere go sire skuru iyo goikera banyoriro ko gani kwabo nona boni ko bate runa botene bweskuru bonyare kurigerirwa asobime. Vile umetuona hapa nyuma ni wazazi kutoka Imperial CBD. Tumekuwa hapa leo tukiwa tunajadiliana kuhusu mambo ya watoto wetu ili tuweze kuona watoto wetu wameweza kuangaliwa vizuri katika shule. So far tumefurahishwa na shule. Tumefurahishwa na kwamba zile vitu ambao wamekuwa mikakati ambao wamekuwa wakiweka kama shule ili kuweza kufunza watoto wetu tumeweza kuona iko sawa. Na pia kuna vitu zingine ambazo tumeweza kujadiliana kama wazazi na walimu ili tuweze kuona ya kwamba imeweza kuendelea even zaidi. Tumeweza kuangalia mali kulikuwa na shida na mali kulikuwa na kutoelewana, tumeweza kukaa chini na tukaona kumbe hakukuwa na shida yoyote. Ilikuwa tu misunderstanding kidogo hapa na kule. But tukiangalia kwenda mbele, we are going to sit. And even I know Imperial CBD is going to be even better. We are going to form our own parent association ambayo itakuwa very strong, ambayo itakuwa inajadiliana pamoja na directors na walimu na all other stakeholders. In a nutshell, we have had a very fruitful and promising meeting with the parents of this school who love this school, and they want us to carry the vision and mission of this school to greater heights and push this school in terms of their expectations, especially for their children, to the next level. This was a normal backstopping meeting in terms of implementation of our day-to-day strategic plan. These parents, they love their school. That's why they organized themselves. This was their day. It's not my day. They have ventilated on various issues that they need to change and improve the future performance and action of this school. Therefore, they have really scrutinized and assessed the milestones so far achieved for this school, and we have come up with very salient ideas, insights and lessons that will change strategy and move this school to a higher level.
Na gotigana yubono habarai anemono kurase kia makiriki ODM ngati ya bono bara abanyakirobo bakora wanajoja ladu asiri tukuli ya banyara komera na meje county ya Nairobi riko nyara komurekera mangana rengete ogokine kia makya ODM bakona kurasa magacho ye kia mekime yumucho Nairobi gati ya bara yabu biko bara abanyakirobo niko bateruna babwate miro beresene yoko nikinko irobo bara bikirano asobo choriyo bono mwaka buchiri bubere na meronge berne town ebiro 2027 asobo choriyo bono nebole bosyo nego chinga kechi banyara komoto gyomore Wense William Samuel Ruto anemona soko nyara gochora gati ya bwatani kurase kia makiriki ODM na konyara kobeka gotene chuwizara au nego chinga kechi bara yabu biko banyakirobo be kia makya ODM kuruchi county au banyara gote abuna mbagendere komosiru murewe kia makya ODM rara morodinga na boni ko banyara komoto gyomore kia makya soko nyara wesoke busiwe chukuligeria na kurwanria ekerogo kia obonyakirobo asomo bwichinse chofrika gose EU asbanyara gote gomore Wense na bego na bara ibande kurochinse chinja soko nyara kubwatsarira morodinga asoko chukurwanira ekerogo kia obonyakirobo kia obomo bwichinse chofrika. Agenda yetu ya kwanza ni kumuunga mheshimiwa wetu party leader mkono anapowania kiti cha AU na ambayo anatafuta kwa Afrika, jimbo la Afrika, na tunataka kusema kama wenyekiti wote 47 pamoja na ofisi yetu ya executive tunaunga mkono 100% baba awe mwenyekiti wa AU katika jimbo la Afrika. Tumekubaliana ni kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kuwateua wanachama wa ODM katika baraza kuu la mawaziri, na tunataka kusema kwamba hiyo ndio tunataka Kenya iungane na watu wote wakue pamoja katika hiyo hali. Tumekuja hapa pia kushukuru wale waliteuliwa kwa viti za chama. Sisi kama wenye viti tunaunga mkono vile mabadiliko yalikuwa yamefanywa katika chama chetu cha ODM. Jambo ambalo pia tumetilia mkazo ni shughuli ya kuimarisha chama cha ODM kwa zile kaunti zetu 47, na machairman wote wamesisitiza ya kwamba wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha chama cha ODM kimeimarika. Tuendelea na shughuli ya kusajili wanachama wa ODM kwa sababu ODM kama chama sisi ni chama ambacho is a national party, na lazima in every ward tukuwe na shughuli ya kusajili wanachama, na hiyo ndiyo jukumu ambalo tumepatia machairman wetu. Kwa niaba ya machairman wote ambao wako hapa na pia magavana wote wa Azimio, tumekubaliana ya kwamba tunaenda kushirikiana na viongozi wetu machairman wote wa 47 counties kwa shughuli ya kuimarisha chama cha ODM. Gotikana boy gamangana yo siasa toka ndreko mulikira mangana rengete chisemeni gobono umugavana boy county ya Kakamega Fernandez Baraza aberga gote yabuna gwikira boni gaboro kiwa bange abona bawo University ni gobara nyara sabe gati ya umbago chikonyara go Sasi University kubwatika ni chinchele serikali kubwatoke chibeso go chia saboro kiwa echibone gote kana buna chitari ya asenchire bwene ta saboro kiwa bange batanya alkonyara chibese ichom kolengana Fernandez Baraza yobe goro umugavana boy county ya Kakamega ni ganya reko bole serikali enyare kolige chinchira bene chiranyara konya boro kiwa banyara go Sasi University kati ya boni gobara chikotika raisiko asumwa koyo. I want to also appreciate what the Ministry of Education is doing, especially on the funding model. I know we've had a challenge. We've had some students who are from vulnerable families that have been placed in, I can say, unfavorable bands. So as the leadership of this county, I want to urge the Ministry of Education to expedite the appeals from the students who have been disadvantaged by the funding model so that they can also have an opportunity of getting support. But overall, I appreciate the fact that no student will be sent. Na gotigana na yuni gobono omokagiro yomo habaga kobe kubyara se tukulia Roma ga yogotoka nenya sore ejubono isaini chi milioni 3.5 na yamoni gotebekana buno mokagiro yoni gobarenga korwa sensemelia javakali imeje county ya Viga
batatu nigo barenge ase gari yemwe kana babwate enyasore yukorinde nigo babere banyara gotama maiga yokubatikwa n'abanyanyimbo egari yesubaru nigo bono yabe kubyara kero bari kuransemeria Busia gucyase county ya Nakuru maiga y'abanyanyimbo kwa bwate kuru maiga babera abo nigo banyara gotama na gotike gari yejo asokolendo yo manyara kubwatu babegete gunime kinyasore ekibono kiri cyishiringi ki milioni 3.5 nemo abanyanyimbo nigo bono banyetangete gari yasegetse nyimbo gia chavakali meje county ya Vihiga ekereke lyo butukime bogendrete nabo igabanya nyimbo nabo igono muteni yo bakomando bo nyimba sensomejo igate biro bagendrete ko barigi babirabo maiga yo gotama eyamaga yo ko munenge yo mubuna konyara ko eresana igoro inyasore yo nabo igono gatebeka mun nyasore bale konyira ase county ya Nakuru. Ile kitu tunataka kusema ni kwamba hii bangi ilitoka nje ya kaunti hii na tunataka wananchi wajue ya kwamba vita dhidi ya madawa za kulevya tumeimarisha kabisa na hawataweza kufaulu kuleta hizo bangi zao katika area hii. Vile vile pombe za haramu, chang'aa na haya yote ambayo pia inatoka nje. Wanchumuligiria hayungati ya liya nabakingo kwariganiria asiri tukulia lero liya Jumaina semesa ya mangana maya kwa kirambia muna soko nyara kwa charo katengera Ndizi TV asiri tukiliga na boigon toka ndrego sangamo ili tukone linde bunabugokia na koira tomerane asenga kenda semesa mangana maya litukulia Jumatano chinzi sato chiabo tuko ulitobwata nero kwetera somuno bimanyeri ngakoro kwa Lydia Mose ekaro kilibono Sara Mumanyi aende kibona chibi chamuri cha wikire asenchera yobo kirano nsemele mtandao Facebook Ndizi TV News digital nabage nsemele ya YouTube Ndizi TV News zato basekweba gotobwatu gotera se website buna butambe www.ndizitv.net nyirabono omwe msiyo mochore Evans Matunda kurwase county ya Nyamira amangana agendera tokotoikira nelibuna ega ikyomuswada sebunge asoko kaniko mwaka isikomo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo nengatora chikumulekera somo moncho muligeria maiga yo misiyo yukonyara wikengane yukati yali bakumuri mu governor we county Nyamira na wote yabuna niga kare ko ganda maminchane lichiko kati yanda mange no butume kyobe bwabisi nengane yakiwa se county assembly ya Nyamira tworoborgerero byo butukobya litirana inchinkuru ko Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bwomugusi omuligireria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omwanchumuligireria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligireria television yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire karenke batomorembe igekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba into byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muiwiri obwange tubulimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tekuri myaka abakonyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mochana koroko ngoli mumura nabao teba bagusinga boterere mboli mumura eyente nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanya ori chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumoko kobo abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati umoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwitira senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili guturigireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwitira sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye
Chingekero Chomogusi. Nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjireyo nanjire Kiraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Chingekero Chomogusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo no bori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware chisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na ibule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenkende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne igabare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne moche mugaso nasiko gichana Womokunguzyo mazyo miaka yako manya barugero semo mwana Wokunguzyo mazyo miaka yako manya barugero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga a problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora mirimo kwa ngokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Asege kabono enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke bato murembe